很高兴来到这里。哈嘞家嘞，我第七天掉，可能干拉维巴多。我前几天坐飞机，在飞机上面的时候，本来为第二年可能就不记拉维第二他。我想到我的母亲。那也都没家维哟。我的母亲已经过世了。那一切给米个苦马球手嘞。但是她5年前来过你们这个聚会。呀，他俺考过是他，是可以不报可能俺一个家教维巴多。心里跟我母亲说话。下巴多俺为你妈可能俺也都要切维。我说妈妈，我又来到泰国的这个地方了。俺也不比切维嘞，俺有。那太没有哦，第七个个第八个家老妹，但不比切。我来这个地方是你几年前来过的地方。那这第八来那个，俺有我他弄俺考我是他弄哪个哦第被第二排位有妹，但不比位。我带着92个人一起来。下把这第八去也把高七年个去，是为了来第八个家老妹，不一起去个不比位。我再次向神。为你们献上感恩。下巴到俺和这个里哦波嘞，下巴亲家喂。你们许许多多属神的子民。哦，老我就讲老下位也把也米起妈妈切喂巴到。领受了永恒的福分。结果可以做带为哦西哦为得爬，弄俺和下就不喂巴到。神恩上加恩。下巴到上儿他哦不过抬那边。你们不但坚守你们的信仰。下不到俺是有大为其他，后来没看个我的大，并且活出来。我的大件买阿萨的去可能得多拉都路家。做一个活着的基督徒。下不到来我这个里个得切为克亚这个排比。今天这个题目就是活出基督的生命。下不到呀你哦罗马弄个哦这个我个比大家为去。克为阿萨哈里得多啦，但后来俄罗马带来多人家的。这就是我们这个营会的主题。结果去为个去的包围俄罗马派为有嘞。首先，我要跟大家分享的是，我们是永生神的教会。下不到了俺嘞，俄罗斯嘛，侬个我个比拉家为 OK， 俺和这个嘞去 OK。就这位的确为个下位可以要么在古格拉家位。基督徒最大的特点就是侍奉。下不到俺和可以要为嘞，还有二家为就在那里泰国我嘞去 OK， 二下位干啥对位去的嘛？感谢主，我们在台北宣教20多年。二下不去我们俺和太苗那的多嘞，二下家的来为你去好拍高。这一次是最多人来的。结果去的包可以从马家位是吧？其实我们这组就是94个人。哦，但我去的包有哪位个从马家高起你个哪位嘞？姐妹临时有重要事情不能来了。呀，他呀咪嘛这个叫嘞拉的，对不对啊？他嘞来这个头来嘛个来这个叫。另外一位弟兄我要特别向你介绍的。下不到了哦，这个嘞侬个古拉个位。中间那一位叫做伟成弟兄。哦，搞了这个好看，把这个哦没围城没围这。他很想来的，他已经要报名了。下不到有哪个家里哦没个够。但是他生病了。呀，他拉的对不对啊？他哪位？下不到了哪位还家？他说不是，我很想来拉湖的这个营会。有古拉位啥啦？路啊，去给拉回不过路，古拉个家古拉位。但是不久我们就为他举行丧礼。下巴到来妈妈摸来要不，来俺和超市位来要是位把到要不嘞，去给是个第二位。人的生命就是这样。我们得跑超亚位阿下叫去给接的有没？主几时要叫我们回去，我们就回去了。我想俺和他也报告了没有？但古的他看他古个他个鬼没有。这个弟兄其实生病了好长的一段时间。因为怕嘞要求跟哪位啊？这没缺我也没缺搞没有。他的病是相当严重的。因为俺那去黑家。但是你看到每次聚会、每次有活动，他一定到了。呀卡，不会下去，不会做嘛？我个路不路嘛？我要求个那位。有一次他来的时候，有一个姐妹身体不舒服，想要回去。对不？他要哪位嘞？结果可以亚米马对个叫要干哪一包到古一个位呢？这个伟成弟兄说：“我驾车载你回去。”然后开始对个要好不要？
的可是我家个嘞诺西古拉的故位。那姐妹说不要啦，你已经病得很重了，你好好休息吧。结果也没毛为哟，我故比嘞，只怕故比哟。มาแกนอกันนะให้เจ้าไอ้ปะตอนอคาเดกาเจงาตาเตียวงาสิคุตุมาโลกุปิเว他讲了一句话，โยตอติคอยโยเว他说：“请你给我一个侍奉的机会。งาทาอุชากาติตุอาควาอาจิปิลาวแต่โยโลเว请你给我一个侍奉的机会。งาทาอุชาเวกาติตุอาควาอาจิปิลาว我虽然身体不舒服，但是让我载你回去吧。งาออโตมาชิชาโทกะโนทางากะกะและสิกุลาเวอาควาอาจิปิลาวแต่โลโคเว这就是基督徒的生命。อเวนเตเผาชีเวโยงคริยาเวอาชาจิกิโจโจเว抓住任何时候、任何机会来侍奉神。สิทาปะตอแล้วขากะลูเชมาโกโอยาลิกุชากันติตุเวโอยาจะคาเดฮิอยู่เวอยู่แล้วเตตุจิกิติโจเวอยู่还记得这位牧师吗？คือก็อเวนเตเผาเลยคือก็สละลูชิพาโนตองเอาสิล่ะ他跟我们在台北做宣教很多年。คือก็สาลูชิกังเกติเกป้อและทั้งมีอนาติต่อฮาเลบุคเตเวและขอเก่า他带了好多拉乌的年轻人信徒。คือก็สาลูชิพากังลาหูยายาเนติพาหาเลฮาเลบุคมาปิเลยิสุเกียหาอยู่เวกะมาโจเล่า40年前他也过世了。อยากฆ่ามาโมโมอยากโคโลเล่โยกะ死朽亲爱的弟兄姐妹，อวิอนิติเผา人的生命是很有限的。ชอยาเวอาชากุวิเชียวกิเงจาวิโย抓住每一天能够侍奉神的机会。ชาปะตะเลเตญิเลเตยาเลอุชาเวกะเตตุชิออยานชาโนฮะฮะฮิยู我们的人生是很短的。งาเวชอยาอาชาชิเงจา小的时候我们就很努力学习。อีวิทยาท่าอาชาอีวิทยาท่าอัตมาเตกะจูจาและเตกะจา好，我们的生命就提升升起了。ชาปะตงงาเวอาชาเจียวเตเนเกเตเนอุลามลาเว年轻的时候就更走这个人生的路了。คือคนยันในเพลวิทยาท่ากังอยากโอชิเลกะอยู่เวเตกะโอจิกะไฟจา然后什么事情都会去珍惜。อัตมาเวเตจือวุโสต่อละกะฮิอยู่เวอยู่และกาตุติกาติเตเว到中年的时候，哇，很多东西在手中了，就要保持那些东西。อยากฆ่าอาชาข้าช่วยกาลาวิทยาท่าเลอัตมาจ่อกูอุเวเจวะเตียเกาเวนะ不久年纪比较大了，就很怕失去，就掌握那些已经有的东西。อัลลอฮฺอาชากาลาเวปาโตเลจ่อเวอจือแม้ไกลาชูไกลาเวขี้ปาโตข้าเจวะเตียเวเจติกาเว我们就一样失去了。อยากฆ่าวะเตียกะติจือปือติจืองาเหือพะไกเวโย能力失去了，青春也失去了。ออกากะชาติชาโยไกเวเลชาติชามอไกเวชิเกไกเปเวติโย可能我们的老伴也失去了。คือกูชิเกเจติไม่เงืออชอปะติผากะมาหมู่ไกโอโล到最后我们什么都没有了。ออเลเมงะคือติเชกะมาโจไกปู这就是人的命运。อวินเตเผาชีวิโยชอยาเวอาชากุวิโจชิกิเจวิโย但是我们基督徒不是这样的。อยากฆ่างะคือยาเชียวคือชิกิเจติมาเพจิกะ我们不要过这样的生活。งะโอเคมีกยาคาลิเวอาชาอุคิเจมาเพจิกะ神为我们预备的生活是朝向永生的。อือชางะโอปกัวลาเวอาชาเจ้าชาติชาโจแต่เวอาชาโอเวติมากาตูอคือปูเวกาแต่เว活着的信徒ติเชเวคริยาติกะ不是这个蓝色的，是一个红色的线。คือ过去为ติเชเวคริยาติกะเจ้าน้อยเวอจาเชียมาสุเลเนี่ยเวอจากาสุจิปิโลเวเจ是为着生活劳碌而已。งามีคือข้อเวกาจากาตัวตัวปูเจอุคือซาเลกาจาชิกิเจติมาฮิโอ神有美好的永恒等着我们。งาคือปูคือชาโจแต่ว่าจะกูแต่ลาเว你是不是一个服侍神的人？งาคือเตียเลกาคือชาการเตวิชอเพเวไม่ล่ะ服侍神的人才是一个活着的基督徒。งาคือชาการเตเชเวชอเตียอยู่โลกโนเลเตเชเวคริยาเตียกาเพเว哇，泰国的大自然太好了。โอ้ชุกาลนนเยเชเลปโทดะจานิชาญาเลให้ปุ้ยขอเชเวฟังงาเอติพา应该很多鸟类吧？
侬个压得爬为下海了，他妈为压得爬。新加坡地太小了，很少有这些鸟类。结果我出家都压白家，也个新加坡没叫，没一家来压个怎么做？但是每一种鸟都有它们不同的鸟巢。也看出家了，你是压得这里嘞。ngak masuk dah le ya ka ngak citi je ko opu ka yo opu yo te pu啊各位 opu ka ma ko sudah we mai 这种鸟一定是这种鸟巢的 siapa tahu le ngak citi je ko opu ciki te we 有人把那些小鸟刚刚生出来的抓出来，不要让它看到它自己的巢。cho tới phá phá chế tế về chế ngã chế khé ta ở u khó bị to là thà lệ dù leo yo phư tẻ mà chế tự đã này mà muốn tự cả 在家里养大之后，我就给它飞出去了。dù hồi là lẽ khó khăn đấy khu ở bự khó nó thế bù tôi tự về 飞出去之后，它自己做巢，就像它的爸爸妈妈做的一模一样。 yo về ở phư mà muốn yo dù là lẽ khó khăn đấy bù tôi thôi cả lại tiếc他 yo ở phư có tê tha ở bao ít tê với khai始学有这 他没有学过怎样建巢的。 下巴到了有就可以有伢子的结果我不卡开单位就可以有还有下位咯。就是就跟父母离开的。我但个有包呀有泡麦啦。但是它是这种小鸟，它就会做这种巢。下巴到问的跑有这个的有泡到个伢子的结果我不这个的对就有下位咯。我们是基督徒。 那个可以呀。我们就会过这种生活。那个。 是可为阿下的作为。如果你不能过这种生活，你就不是一个真基督徒。我来的确为阿下，是可为阿下嘛的我，我的确为可以嘛嘿哦。耶稣讲了一句很严格的话。耶稣阿爷人家为到底可有为。他说：“你看到果子就认出这棵树。” 耶稣各位喏，世界这地这位阿下，你个阿姐是为有这。 你结不出这种果子，你不会成为这种树。下不到来喏，我时间嘛打过嘞，我时间嘛打过，我姐姐的嘛，卡开远喏是为有。我们的生活里面没有结出真理的果子，我们就不是一个基督徒。那后面阿下的个，可能特别作为我时嘛喏那个，喏就可以我带带去也嘛些些。我是牧神很多年了。那个稍微家对那位木教。没有一样我为神做的是白白做的。 那个小不干对为叫阿克里排位，我叫对就哎，干嘛就是？我一生也做了蛮多的事情。我在讲啊，个小干对为嘛叫？但是我做的每一件事情都看到神的祝福在我的生命里面。那对为干对就哩哩，我可罗嘞，对就个冇叫个小叫，个对就哩哩，我可罗啊，他不拿那边个冇喂。刚刚我们收奉献。 也是当儿福大小该哦。我们奉献给神。儿下大必为。好像是我们给神哎。你那个儿下必为属为嘞。其实是神给我们。呀，看我可以买哦，但个儿下啊，是必拉切为，我问你嘛。我们把我们一点点的钱给他。儿下钱啊，我可能转为去现为，我就原来儿下必为。 他就开天上的窗户，把他的祝福给我们。哦，要我可能个下叫给弄嘛也没跑嘞，有我不叫弄啊个比拉喂。我们要记得撒该的经验。撒该啊，我爹哩哩，我喂撒该我老多弄些啦。撒该信主之后，撒该要耶稣有不可能。耶稣就去到他的家。耶稣要为耶路该个喂。就跟他讨论了。 有啊，都有大位。后来撒该就宣布了。可能个嘞，我到那撒该就多付喂。以前我骗老师的钱，我还他4倍。回来他阿水摸的旁啊，现在就个付学费啊个喂。这就是撒该的家。差不多耶稣撒该啊，可能累为嘞。你注意看啊，他把钱还给别人，他的钱就少了。老年人嘞，有为付出，比如点他。 下个月付一位，他钱就出去了。因为付多有，那你六要哈。他就说了，也看有个部位，我把我财产的一半捐给穷人。下个月我部位啊，就还为么子地库，后来还要我要白比啊部位。很多钱出去了。那你付来就因为付多有。他会不会越来越穷啊？也看下个这个地包到下地下下我啦。你注意看啊。那看人没看人。他的家又不一样了。 因为夜宵嘛，我收到没？很多东西进来他的家了。哦，
对着嘞，哦不，现在怕要考个拉高咩？神的平安，神的恩典，神的恩惠，神的救恩很多来。哎，多下为哦着嘞，用为哦着，天为做哦着嘞，对着嘞又也搞，可路过路拉为个么为？没有一样我们给神的，我们为神做的是为我们没有果效的。那个下哦不对为刚开不就阿开嘞陪没有问题跑。我们要做一个活的教会。下不讲那个对切为可要哦冇对冇陪比。第二，圣经特别强调，要知道当怎样行。下不讲就讲了立法考古为嘞，也去的要不卡开的个对作为哦就那个许多不个为嘞。我们要知道怎么样行。结果我卡开的个对作为嘞，也去的要不。当我们为神做的时候，那个下位刚哦不个下不对为第二他。我们为神付出了一些代价的时候，那个下位刚哦不嘞。对着如到了对他，我们就发现到我们已经走在天国的路上。那个 OK， 上面为亚高为亚高，就该切为属于有。圣经告诉我们，不是走想走的路。你不考过那位嘞，亚高为来不过我该干来该为嘛黑这。我们已经有一条路是需要走的，是当走的路。那个亚高对家做，我为叫个该做为嘞，该做为。这个人要抹地，瞧起这个嘞要也退位，这样可也退位。抹干净的。哦，要开始就退个退嘞，加包他们磨练了那些。这个脚印是他自己搭上去的。哦，那我用那个为叫阿叔那嘞，我用还有我那切为嘞，小我那为，那我细去给对切为。我们知道这世界充满罪恶。每个去过了为把还比做为哦，问题跑。神已经为我们定下一条路。山啊和波带大为亚高对家做为。我们要脱离这些罪恶，来到这条路上。那和每个过为把去对把它。来不打来亚高强的都该都落位哦。重要是我们不只要听明白而已。阿爷人家为叫开阿家来拿个为这地嘛嘿，而是当怎样行要行出来。拿个为这地嘛嘿，得多啦为卡开得多啦，都是阿爷人家。耶稣讲这个浪子的例子，这个浪子真的是很差。耶稣讲嘞，我们每个月要包咯，对嘛个都把对嘛啦喂。拿了他的父亲的钱花到完了。每个月要把钱我把为父亲莫解决嘞，要对个还不也把不。走投无路了，结果吃猪吃的东西。哦，来没带个亚高嘛就嘞，差不多瓦家为我就个要加高。好在他讲一句话。每个月要把要多对不哟。他说：“我要起来。”要喂，俺杜拉想俺杜拉嘞，我要往我的父亲的家去。俺杜拉嘞，俺把口归下。我们信主人就是这样。哦，问题跑俺可以呀，过去吃起个对不哟？告诉自己，俺还需要多要比。我要起来。俺杜拉哟，往天父的家去。俺杜拉嘞，俺把为亚高路该对哟。这个浪子是一个很棒的人。哦，问题跑每个月要把去要为你妈去的阿爷人家。还说他是很差的人。也是他 OK， 阿罗错路个牌位。但是他做了一件事，变成很棒的人。也他要多吃点个药啦，为错可以出家为错个牌位。因为他说我要起来。要为俺杜拉嘞。接下来圣经讲什么？结果背后那立夫还个过来嘞。我就起来。俺杜拉嘞。很多基督徒是这样的。来不及可以有啦。主啊，我要走你的路。为啥哦？那位亚光啊，该对哟。但是整天走自己的路。佢哋落咧，佢哋古啊，佢哋多个阿需要亚光啲学该车位。所以是没有回头的浪子。想不到咧，每个月要把钱付过来，佢哋都路家位。弟兄姐妹，哦，人哋跑。我们知道神为我们预备的路不容易走。người sa người ở phố古代来为亚光车去，下为亚光买哦嘞，马古为gì咪配为哟。但是神的恩典，我们要决定走，并且走下去。亚看我多起来，亚光车就该对哟。我要告诉你一个很严重的事情，在圣经里面所记载的。我们得跑嘞，阿爷人家为立福可不为Allah 的嘛，弄个得不过过马拉下。圣经说要知道怎么做。
你夫妻的到可会卡开地个地作为Allah的怕，哪个是度的可会？好多就是说我不会啊，我不懂怎么做。差不多可以来个可会，俺妈地不会哦，俺地去干嘛拍会哦，嘛洗会哦，地古切会。啊，讲不会就可以了，就不用做了。这差不多了，阿头妈地子那干嘛不会哦，我话我到多切会。孩子生病了，哪位呀？哪？我要为他祷告。要不罗比作为，啊，我不会。俺妈罗不会哦。让教会的领袖啊、传道人来跟他祷告吧。啊，我不要为啥啦？这贵嘞，不罗子啊。啊，师傅我不会。为啥家地我老公啊，干嘛不会哦？很多东西我不知道。结果来着啊，干嘛洗会哦？啊，你看啊，那你是嘞？那个仆人他拿1000两银。啊，我为第一台为记得个。他拿了1000两，他扛起来。有第一台就不好喏，有加多发为。主人回来要跟他拿那一些钱的时候，有为我是怕过来嘞，你有为我只把第一台就把它加来为。那么是个为了我就为。不知道要把这些钱再去赚钱，我不知道。那么是第一台去原来我用啊，都加个地图过叫那么是嘞。主人跟他讲什么呢？我是怕开个比例我只吃。你这个又饿又懒的仆人，拿去错路把嘞，还加为我只。离开我吧。那可能多改。然后另外一个例子，结果你我落的嘛就是那些不愿意服侍人的，怎么？不愿意去服侍。哦，那是说不我姐嘛得干为说不干嘛得干为错不。他来到神面前的时候，有个下面我说了个来的他，所以说你都没有服侍我，为啥过来都有嘞喏？那不那得去干嘛得么了？有啊，我有来祷告啊，我有传福音啊。嘛嘿那个时候，俺个不要来了不干老来为说个还来不可嘛比较为哦，那个都有。但是你看到许多人有没有服侍他，就是没有服侍我。哦，他有啥要不比的咯？那你去妈妈去啊喂，那需要我接的不哎，干嘛得叫去不懂啊他，那俺为干嘛得写的不比的哟？他敲门要来主人的家，去不懂了嘞，要我是怕也要拉要为嘛嘞，一米头来拉的喂。主人说我不认识你，去不懂我是怕要不比的哟，我就那俺妈是的，离开我吧。那可能我多该写的不比的哟。10个同理的例子吗？结果我问的跑嘞，去为呀面的乞丐我老奴都拿去写了。 5个有灯，5个没有灯。呀面俺个叫高飞就来那么做为，俺个叫那么做。那没有一杯灯的，他也敲门。下不到我为那么做为错个拉来一米就拖拉为哟。主人不要开门。呀看我是怕就一米嘛跑比。你开门吧，我是来迎接你的。啊，那阿姐跑了，俺那他家还有那位。 但是因为他没有准备好，所以主人不让他进来。呀，他要去马古海大卫把到来，我是怕要他马路拉子。弟兄姐妹们，哦，不要你得跑。信耶稣不是用口讲而已。那个耶稣有为的，不会叫莫个苦节的大大啊，这莫个有为节的嘛嘿。要吐出来的。那个得到了都路为没？红你的灯要预备好。 前面呀面的这个俺个我为看的古海为开始学。要真正服侍人，才能够算是服侍神。俺个超要不干的太，少不干的为的所谓。神给我们的恩赐要用出来。我想和他比那为拉小的朋友个也到那位。当你来到天父面前的时候，俺个我想我把我想没有所有个来的他。会说你是忠心良善的仆人，进来吧。我把我想个后来都有嘞，那嘞，天为教为嘞，我接派为有路老俺个。是神。 那个我想为干的为。 这是神所为我们预备的路。那个我们得跑这个里嘞，我想为干他的，因为阳光就可以想我不过来阳光派为。今天我们有 barbecue。呀，你俺和 barbecue 做为。我们下比价为嘞。 第一次我们来做这样几千人的 barbecue。结果吃的饱，去阿拉的饱有嘞，从来去个为啊，下比价为对为嘞。这很多年前我们也做过，在这边台北。
乌塔个地波地脚，啊，多个太苗那破有嘞地波地脚。我们用那个桩来烤。那个 OK， 乌塔就 OK， 去喂，啊，买嘞立基时嘞一包就有嘞 OK， 我为国家为地位，也看嘛打嘞，我地波就可以第二位嘛打。因为烧了之后，那个桩很烧了，结果这些孩子会烫到。哦，那个 OK， 我为立基时有嘞地嘞 ，OK， 地吃为地把到嘞，我为立基时。吃不着了，各位给我让你来个阿米吃回来。我们也做 barbecue。也看可能个嘞，我去个 barbecue 地包个地位嘞，去为啥吃家位吃去个地位嘞。但是我们又换了方法了。哦，看的嘛个古位嘞，我立即包我嘛丢那你的包给。用香蕉的那个树干做很好的，不会看到人的。啊，包解脱了 OK， 吃去个地位嘞，是 OK 错嘛吃不咯。一样做一样的东西，但是不一样的做法了。这把到了开始学嘞，比较一点也看我看嘛熟的嘞。我们尝试了很多方法。那个我看来就也来多啊，你来对啊，你为啊，他妈还可以对就对过单啊，多嘞。哦，来没吃开对就好多了嘞，吃对就啊，大家这个对比较个。啊，我们站起来也是可以烤。这个我讲了么来比嘛些火来个比个喂。站起来烤还可以沟通讲话。这个火来比他个都要大个喂嘞，都要大个喂。我们是做同样，也是 barbecue。这个比较喂的点有对包里嘞个比较喂有。但是做法也会一直不一样的。呀卡对喂，我看嘛熟的嘞比较我看嘛熟的。我们是神的教会。那个 OK， 日下位可要冇排位。我们侍奉的东西很多都是一样的。那个日下家对位我卡个，七位开始去排位哦，问得跑。但是我们所做的方式可以不一样。那个对位对姐姐对呀卡对位我卡去 OK， 马熟的嘞马熟的。圣经告诉我们是心意更新而变化。你不好我过那位挪威尼玛我四个八度挪威去。啊，我很多年我们都这样做啦，一直这样做啊，不改变啦。来帮我都不用啊，我他个吃起滴滴拉位，吃起滴滴拉位，马包吃起有的都不啊。心意没有变化。吃起位有了个挪威尼玛吃的嘛，八位我四个的你八个位起码就了个位。按照着需要，按照着当时的情况，我们心意更新而变化。Siapa tu le orang owe okolo shu atau maluwe kakete jowe cia tu le nonga he teli te kate paka gapa ni tu lu jawe ovin te pau。我们的经文里面很重要是真理是教会的主事跟根基。你付了te mo se kana we se te chenga okolo aye ujawe cia oke usawe tewe jowe cia oke kaya omu cite mowe okupe okudo te kuwa we agamowe。我们要做真理的主事和根基。Siapa tahu nonga tiga lele kali, usawe tewi jowe toko cio ngahuwe oku bule oku doga pewiu。我很感谢神生，在我还蛮年轻的时候就选召我了。usawe buat cimu wele ngau to ngayan ne pe tha ka usa cio ngata kujua lau。这是我们教会的其中一张照片。keo cio ke ngau ke yau mo kolo thwawe oha te ma pewiu le。告诉你，在我们教会里面有好多都是我们家里的人。Siapa tahu ngau ke yau mo kolo le ye ka ku che lai ma jowe te ge usawe ka ho te chewe。亲戚啊，这些。ke ko ngahuwe ovio ni te phaka jowe。我们的在长辈，我有3个长辈在我的教会里。ke ko ngahuwe ke yau mo kolo asa aji khajwe uwe se ga ke jo。跟我同辈的有11个。ke ko asa ngaki jwe we ko te chi te ga jowe。小我1辈的有10个。ngao ho we te pharu yo lo ko te chi ga jowe。孙辈的有4个。ke ko ohwai cha da ko ala ke o ga ke je jowe le。我们都有家庭。ngau te ga le ka ye ka jo。要抓住我们的家人。siapa tahu ngau ye ka ha te ge la se cha le。有一次我的2个孩子还小的时候。te po tha jo le nga we ya chi hie tha。我在一个草地跟他们一起玩球、踢球。nga ya ge te ge o we amale chi we zi mo ko le te ge o we bo si li ge we nga ya ge。把球踢到这马路的地方。ke ko nga yo hu sa ti ma te pa to bo si ti te tha o ya ko lu to we yo。
马路的车很多， cái cô dạ cô lô cô chiều kamaja 球要滚到马路那边去了。 cái bố sĩ chỉ tới sĩ chiều cái ô dạ cô lô tôi về 你知道第一件事我做什么？ nó xả là ngà tê về lê ô lô tê chừng ngà thôi mà tê về 我 lê 立刻抓住2个孩子， ngà về dạ thà ngà cô lô gắt thị chủ tìa về 我快点抓住我孩子。 ngà ha ha ngà về dạ thà gò tìa về yo 我2个孩子不会，他看到球那边他就去追那个球。 ô lô cô khi mà gò tìa cô bố sĩ ô tôi tê thà dạ cô lô yo mà sĩ yo gư cái tù yo cô về 这个世界是很明显的， ở bên tê phào mình cứ chỉ khô cô tù chỗ mà ra 尤其是青少年人， lỡ lệ dạ nè tê phào bố lê 很容易就大错一步的。 ô lô sa tì mà tê cô ngay ra lê lù cái tù về 我很感恩我的父母， ngà pa ngà yo bố lê yo gà bố ra về yo 他用真理教导我们， ngà pa ngà chiều khi yo gư sa về to khó dù lê ngà thà sĩ cái la về 好让我们家庭有真理的根基跟主事。 ngà hư ye ka tê ye ka ô lô lê gư sa về thi về cho về to khó chi ngà ye ka về ô khứ bự ô khứ đò thẹ về quê 在我父母的坟墓，他们写的这个经文， chiều khi ngà pa ngà về tù phu thẹ về lê ô về tù phu ô lô chỉ về lip photo tê phà cả vụ tè về 他经文讲什么？ thế cô chụp cả lô à thọ ma cô về lê 他说：“我听到我的儿女遵着神的话做，我就高兴。 yo cô về ngà về ya pa ya mi tê phà gư sa về to khó na yu lê gà tê về ngà gà ca gà sĩ cô ngà hà lê giao ô tèm phụ về chê 活着的教会一定要有真理。 chia bát tô lê tị chê về kriya ô mô phê về yu lô cô lê ô tèo na thi về cho về gư sa về to khó gà cho về yu 我很感谢我的祖母，就是我爸爸的妈妈。 cái cô ngà pi ô bố gà ngà lê yo bố thà gà chim gà về yu 她是第一个带领我们家族信主的。 ngà pi chiều ô lô tì gà lê ngà hư ye ca chia hà yì xu ô lô yu lụ la xe ma 她50多岁的时候，其实她不会看字的， ngà pi ô khi ngà chi khổ pa yo chi lị ma gò bư ma xì lị ma xì 但是她信主之后，她就学看字。 ya kha yo yì xu yu bư khổ nó hệ bà lị bà hi về cô về 她90多岁过世的时候， yo à xa có chi khổ pa xe về tia tha 她的圣经里面有很多是画钩这些。 yo về lị phô tê đỏ khổ lô lê nà mơ ta tí khai cửa về lê yo quá về to về khai cửa về chỗ ma ra 我妈妈也是没怎么读书的， na y cả lị ma hi jo 但是她上过一个布道的课程， ya kha yo cả ôi ha lệ bu khô về lị u tê phá yo ga go về 为了神的缘故，我们很多都是可以改变的， xa bắt đầu gư sa ở bu yo lo cô tê chỉ lê lê bể ba ga về yo 不能够只是礼拜天来听到而已。 xa bắt đầu ngỡ xin nhị gà lê bu yo cái lê bu chê chân này tệ u u khi chê ma he 每个基督徒都要每天看神的话， cứ ya tê ga lê lê tê nhị lê lê gư sa to khó thả ga go ga cha về yo 要不然呢，撒旦就很容易进来我们的家庭了。 sẽ cái ma he lo cô ni he sa ta cho ngã hư ye cao khó lu lụ la tu chi ngài ra 连孔子都很聪明的， cái cô chụp cả lu nhị sẽ lê 他还有他的。 chỉ về mỏ tích he 他看他的孩子是抓住他的尾巴， yo nó như sẽ yo về mẹ tu à gột tia về lê yo về ya về mẹ tu ha 抓他尾巴，他就会跑很远啊。 mỏ chỉ tích he yo về ya về mẹ tu à gua ma gua cô u phơi lo về lê 不可以用这种方式对我们的孩子啊！ ở bên tây phao ngà hư ya tây phá mỏ chỉ yo ya mẹ tu à gua về khi lê ở khata ye chứ 因为我们是人，我们不是猴子。 什么？ 我们是人，我们不是猴子。 哦，ngà hư ở khi cho phép về mỏ mà hết lệ ta tê chứ mẹ ok lê 我们怎样管教孩子呢？ cái cô ngỡ khá khi tê lê ya mà tu lê 是要跟他沟通的， yo ha to khá đế yo da 抓住他们的手。 lê yo lại xe ngà hư yu zhi 但是有的时候你抓他手，他不要被你抓了。 来帮我呀来些有个有嘛我知啦，那个干嘛我知啦？ 其实是要让他抓住你的手。 下巴到了，侬呀为哪些我为买买，呀侬为哪些我自闭各位。 用爱、用真理来吸引他们。 下单位我就来单位教会个稍微多考就来要我就多卡的在过来干位。 只有沟通，才
才能够把他们抓好。ngà hư to khá đế yo đã thay yo ngà hư lại sẽ yo wo ta tu 在沟通里面就是神的话。sẽ bắt đầu ngờ yo to yo đã với theo thay gửi sao với to khó ye lại khá đế yo đã 有一个人要卖苹果， cho tê ra cho chế yo apple lên chế apple sẽ ho chế về 但是他每粒苹果都咬过一口， ya khai yo ho với apple cho cái tê xí lê yo tê bể gửi cha yo về 你要不要买啊？ nó hư vừa la chế chế cái apple xí 半价买给你啊， tê khuê chế ở phút tê khuê chế yo lại ho la nó hư la 你也不会买。 nó hư cả mà vừa tàn nè lệ 你为什么每个都要咬一口？ ama tê nó ho với yo lo ko tê xí lê cả nó tê bể gửi về họ 经过咬一口才知道很甜吗？才卖给你啊。 ngà tê bể gửi lại cháu thay cho mà cho về xí lại ho la về tại cô bị tụi yo lệ 今天的青年人就是这样的， ya nhẹ ya nè tê phá chế cái yo 每一样事情都要试试看。 ya nè tê phá athoma cả tê nhị gam lên tê po tê nhị gam na tê bể gửi khá lệ 很多世界的东西他们都要试一下的， mi gửi khó cho về ô chế tê chế lê athoma cả tê nhị gam về 只有真理才可以把他们抓住。 chả bắt đầu về tê phá lệ gửi sao về to khó thế về cho về ô chế chế yo yu tì ga 我们 về 以前听过， ngà hư cả ya nè phê cho lệ 我很高兴几年的时间， ngà gửi sao buat chi mùi lệ lại khó khó lộ 我跟一些人一起配到来在台北跟拉湖人一起做营会。 cái quả la hồ ya ghé tê ghé tê lệ bù bò khó lộ tê ghé gửi sao cả gà tê về 我们做了4次的营会， ngà hư ô bò khi bù bò tiêu 我们也认识那些一些的青少年人。 cái quả ngà hư cả ya nè tê phá khá chơi xí đã mực đã với cả chỗ lao 我们这一代的青少年人真的不容易， cái quả ya nè với cả với chiều lệ xa gia với ở chữ mà hết lo 要守住真理的话，真的是不容易。 cái quả ya nè chỉ tê phá ở tèo na gửi sao với to khó thế với cho với ở chữ ha vô tì ta so ta tu chỉ cả mashallah 他 mashallah 们的引诱太多了。 ở lo có yêu hả he you be you ga với ở chữ ma ja 我们华人教会也是那些年轻人也是很多引诱的。 ngà hơi khởi ao mò khó lo cái ya nè lại ga lệ mi gửi be với lo với ở khá sơ bà cái với ma ja 要想个办法抓住他们，抓不到。 ê ngà hư cả ở khá lại chỉ dễ lệ khá cái tê lệ yêu hả gò tìa ga tê lệ nà cả alo hạt gia tè tè với you 现在的弟兄姐妹， hà về ở bên tê phào 只有真理有能力把他们抓住。 người xa về thế về cho về to khó chế tiền yêu hả yu tìa ga về 当他们能够敬畏神的时候，这些问题可以解决了。 ya nè chỉ tê phà người xa thà có bứ tù lệ có lại với tiêu tha lệ cho ở chữ chỉ tê phà khá bưởi mẹ cái ga về you 我很喜欢我的教会的这些弟兄姐妹， cái cô ngài về khởi ao một chiều khó lo về ở phía như tê phà lệ ngài yêu hả hà lệ ja đo cho 我们 ja 是很普通的教会，我们大概200人。 cái cô ngài về khởi ao một cả ja mai ở cho như hai cái chế chỗ về mẹ lệ 但是我们都是很 close，我们都是做好像朋友这样。 ya kha nó xả la ngài hư chiều khế ở vi ở như ở cho khởi lệ tê lệ tê ghé chế về có về 我们每年都会来到泰国来做宣教。 tế khó lệ lệ ngài hư chiều thay mì phò là lệ hà lệ bù khó chả mà là về 我们做宣教的时候， tế bó khế chó ngài hà lệ bù khó to lại với tiêu tha 我丢好像没有发生吗？我们做宣教的时候，我们大家都为了这个泰国来祷告， tế bó khế chó ngài hà lệ bù khó to là tha lệ thay mì ở bù bù lò về 为拉湖的年轻人祷告。 ngài hư la hồ về ya nè ở bù bù lò về 你看到我们的年轻人， nó như sẽ lên chỉ tế phào khế ngài hư khế ao một khó về ya nè ya tế phà phè về 他们正在为你们年轻人祷告。 cho chỉ tế hư chiều khế ngài hư la hồ ya lệ ya nè ở bù bù lò chế về yêu hư 你看到他们吗？ mỏ là ở viên tế phào yêu hư khả khế tế lò về lệ 他们流泪为泰国的青年人祷告。 yêu hư mẹ hư ya lệ ngài hư thay mì la hồ ya nè tế phào bù bù lò chế về 我们感恩神给我们有机会做宣教。 chia bắt đầu lại hư sa bùa chim về hư sa ngài hà lệ bù khó mà về à khoảng pi la về
我们有一队的这些青少年人、一些中年人，我们一起推打。ngà hư ở kholo về yan này tê phá ya tê phá lệ tê ghé nhưng mà tê sĩ tê ghé cá bò tê là về 虽然我们没有做得很好， ngà hư tê về cá tê phá lệ khắp về cả đà mà cụ gà 但是我们是很真心的。 ya kha cá tê chỉ lên ngờ tê về tê tha ở tèo na nhưng mà ở tỏ khá ghé chú cha lệ tê à về tê mà ngờ ở kholo chỗ về 我们用上帝的爱来爱那些我们服侍的人。 người xa hạ bê ở chợ chú lệ lên ngà hư cho chữ về ngờ yo bố ở chỉ tê chơi yo bố cá tê chơi về cho hạ về 我们很相信神喜悦我们的工作。 ngà hư lỡ lại dù về lên ngà hư chỉ khi tê về tê tha người xa ngờ tê chơi về cá tê phá như khá sư về tê ngờ hư dù gà về 但是弟兄姐妹， chè bắt đầu viên tê phá 我们这些年轻人啊， ngà hư về yan này chỉ tê phá 很爱玩，很爱玩。 yo hư gư về tê chữ tê gà ja 跟他们在一起啊，他们真的是很好玩的。 ngà hư yo cái tê kia chè về tê tha gư về lên lệ gư về chỉ cái yo lệ gư gà bứt ja 按照他们都要这样。 yo hư nhầm nó như thế lệ ở hát tê mày thỏa tê cả chỉ cái cho tê về lo lệ 但是我没办法， ngà tê chiếc cô mà phè 因为我的女儿、我的儿子也在里面。 ở lo qua mà bắt đầu ngà cô mà phè lệ cô ngà ya mi ngà ya bà cả ở một chiều khó chè về yo cả chỉ cái tê lệ gư gà bắt đầu 弟兄姐妹， ở phía như tê pháo 不要太担心他们这样玩， chia bắt đầu yo chỉ cái tê lệ gư về nó nhưng mà khó cái cho ta đo khí 不要太担心他们有时候跳舞啊、见节目啊，不用太担心。 yo hư bôi tê về yo ha lệ cả chỉ cái tê về cả ta đo khí của ngà hư 要担心他们没有读上帝的话。 ngà hư đo khí cho về chiều cái người ya bà ya mi tê phá gư sao về to quá mà gò về cô đo khí tụ lù về yo 我们这些年轻人很爱玩的， ngà hư ya này chỉ tê phá yo cả lệ gư gà ja 他们也爱读神的话， ya kha lệ gư gà về chế mai gư sao về to quá cả gò gà ja về ya này 他们也爱祷告。 cái cô yo cả bô lò về cô cả bô lò gà ja về ya này tê phá phê về 我相信这才是活着的基督徒。 ở bên tê phá chỉ khi thay ở tàu na tị chế về khỉ ya tại cô về yo 教会是神的家， ở bên tê phá lệ chỉ về khỉ ya ở một chiều gư sao về ye cả phê về 家不是聚会的地方，是生活的地方。 ye cả cô về chiều khi bô lò cửa ở chiều mai ngờ a sa tị cửa tị phê về ye cả cô về chiều 聚会也是可以， ngà hư ye cả ở cô chế lệ bô lò cả phê o 更重要是教会要怎么样生活。 ya kha chụp cả lô ye cả tại cô về tia tha ye tại cô về tia tha ye chỉ tê ye cô lô nọ khắc cái tia a sa tị cho về cô là gà về 我们老教会也一样， ngà hư la hủ khỉ ya một cả khai suy yo 从老到小要同心，在真理上扎根。 ngà hư cho mò tê lệ ya này tha khá gà lệ ở bên như tê gà lệ lệ gửi sao to kho ngà hư ở bô ở khứ bự ở khứ đồ phê bì 心里面要敬畏神， ngà hư bên nhì mà ở khô lô gửi sao ta ở yo ya lệ cổ bự bên nhì mà cho bì 我们这些年轻人 ngà hư bên ya này chỉ tê phá thà nó nhì xì 是有很多缺点， yo hư ở khô lô cả mà bì mà lộ về ở chữ cả chỗ mà 但是你让他们一直读经、一直祷告的话， nó lại yo hư à khá đẹp bô lộ chữ lịch ở về lịch phu gô chữ về yo lo cố 他也会懂得怎么样爱神的。 yo cả chỉ cái tê gà ho 当我们懂得怎么样爱他们的时候，他们也懂得怎么样爱成年人。 ngà hư cả yo hư khá cái tê hạ bì lo cố yo cả ngà hư yo hư hạ lại khi xóa cả chắc có hạ bữa ở bên tê phò 教会要这样才能够可以的。 chỉ khi thay nhưng mà tê xé tê gà về 不久前这些青少年在我们教会里面，他们做见证。 mà mò yo khô lô lê yan này chỉ tê phà ngà hư khỉ ya mò khô lô yo sa khí khá về yo 他们拿拉住的那些人， chỉ về ngà chú khó yo về cho tê phà 他们很感恩，因为有人传福音给他们，所以他们信主了。 yo khô về cho tê phà ngà hư hay là bố có mà la lẹ ngà hư yisua gà yo bố 所以信主是拿一只拉住，代表说他要为主发光了。 cái cô yo ngà chú khó yo về cho ngà yisua yo bố bắt đầu yisua bố ở gư tê tại cụ gà về 这些年轻人呢，不但自己信主了，还带着他的朋友来信主。 yan này chỉ tê phà yo yisua yo chỉ tê mà yo cái là ở chỗ bắt tê gà chắc có xí về la là yisua yo la về 那 thế 个 về 亮着的那个拉主旁边那个是拿着还没亮的。
那下来我讲了，那你是俺去考的马yu啊喂，考的个做嘞马yu啊喂，考的个做啊喂。那个还没练的，就是他们所带来的。我为俺去考马yu啊喂，我为有嘞有去洗了嘞一说啊，还有子啊喂。他们就把它点亮了。这样把到嘞，俺去考去我为有啊，对家搞别为这个他们对为。会到时候真的丰富做。那你有啥有个马别为可能有去这个阿啥对嘞对到啦喂。传福音，有啥个为侬该来还来不可加买，他们会做，有个对为有。因为他们尊重神。哦，那个有啥哈打有家，愿意读神的话，有啥为立法有我为。愿意祷告。有无落位啊？个有对位，见证说我坐在下面，加不到我对你有啥去卡他熬好么啊？喂，我心里祷告。哦，俺你妈靠喽，主啊，祝福我们这些年轻人吧。无落车位个啥哦，呀那去得爬那不那必须，他们走你的路，应该也是很不容易的。有很多位呀个都为点他个啥位呀个嘛嘿，求你给他加倍的恩典。个啥那不是妈妈才比落必须，但不落位。在这个天国的路上走得更好。了嘞，有个啥那呀个体位个那妈咪个呀个吃卡的都该个都，我们是领受神恩典的人，然后给个啥个不个位。我们都信主很久了吧？我就讲么位，然后一说就会摸脚嘿。这个年轻人刚刚信主，呀卡，呀那这个一说有嘛摸些，他信主之后他就很爱耶稣了，有一说有的他一说哈家，他就拿很多耶稣的像放在他的墙上。那你是呀那这个嘞，有一说有嘛摸些，这不到有个一说哈家喂，不到一说喂哈有嘞。我为哪代为我嘞，有为哈有嘞，哪以位？前都是放自己的相片的，那你是我他过有为哈哪位这？也看有一说有不可能，现在他把耶稣的像放在墙上了。有一说有不可能，可以去的可以说哈的哪代为嘞？我为有是个包。耶稣就是这样，我问对朋友一说有会去可以有。不是以自己为中心了，那个阿需要多啊，我可不带嘛嘿。神才是我们的带领。为啥他我可不带来要用和写个那些怕？这个人做的也不对，结果超级怕对个阿芝麻做些，不是把耶稣的照片全部挂上去就很好。有多位艺术为哦好，对怕他被我那带过有多位大有多位。主耶稣是要住在我们的心的。艺术就给我们切为那些我为那子为这的嘛，艺术就可切个嘞个，然后你嘛可能切个为。差不多，艺术啊，还有嘞，那你嘛，可能切子这。当你把耶稣放在你心里面的时候，然后艺术啊，还有嘞，然后你嘛，可能切子为点他。你听他的话的时候，然后要为看哪为点他。你就会开始吃梦了。然后他个小个，诺大地个啦没有。所以墙上所挂的就是你的朋友。不啦他，买去那个不可能个。我讲那位是挪威我错把我为你得跑下的那都有。教会是什么意思？我为你得跑可以我蘑菇就卡开外国搞嘞。教会就是一些信主的人聚在一起。可以我蘑但不会就可以说有位错对蘑的个报道来对个切位错不会有。你的路，我有你的教会，我有我的教会。但我对阿里那个阿需要为可以我蘑阿需要做大位。虽然我们很想帮助拉夫的那些年轻人，那个拉回可以我蘑样的得爬嘎比嘎家。但是我们也明白，我们不能够代替他们走天国的路。也看我个是为有嘞，有我当我像米呀，我吃都开嘛个嘞，我打对嘛个。神给我们的路，我们要自己走。差不多，我们得跑我像我比拉为呀，我叫我阿需要多个多起来个就开为有。我们拉夫的教会。然后拉回可以我磨嘞，可以我磨对磨嘞嘞。看重祷告读经。然后这个嘞嘞个摸落来哩，复国为吃阿爷得自个为有。这两只手。那些钱你嘛你些。手大概是20岁，一只手大概是80岁的。那些钱要对嘛个阿拉去阿下你吃快的还，也看那些对把个一起好去搞为说。要放在一起。也看对个嘞那些去对个好大为。彼此建立。然后对个对个嘞对个嘎达我可能拉姆拉杜个对为有。很多时候我们在祷告中，教会就可以了。来帮我无落我可能我可以我摩托好大做大拉为有。在真理里面，很多问题都解决了。很多可以稍微体会稍微多夸把到嘞，陪阿哥来就会学个嘞，小小细细的
得了好大个位。前几天我们跟一些拉湖教会的一些弟兄姐妹有一个营会，对啦位嘞，来鸟可路嘞，俺位拉胡亚得爬个嘞，有个个得个跑大做位。都彼此鼓励，结果俺个得个嘞得个我个比大位。要为神建立的教会，就是要有教会生活的。俺个小波可要么做啦都得啊嘞，可要么可路阿啥，的确位可要么拍子啊得过来。心全部放在一起。是可以拍位有老公儿，得个哩哩嘛得个碰带位啫。然后献给我们的上帝。得个小铺不可能俺位你妈去个下个大对位。祝福我们这里的每一个人。我问得跑个下。lên nó ngồi cho cả mười về cho té ga lên liệu khu lục người sao bốn nặng là bị na hư người sao ở bộ chỉ cái tên đó chứ à na hư về khởi ảo một chỗ người sao ở bộ tị chơi khởi ảo một phe à na hư về你妈té ghé sao phụ à那你妈这个对到卡大就知哦，运得跑。不同心，圣灵就不会在我们当中。那你妈妈就妈好大个老公哦，哈夫个香哦，可鲁妈切啦。不同心，撒旦最高兴。那卡他的呀妈好大个有老公，你还是打哈来家。在真理里面，在祷告里面是可以同心的。像他到了俺个啥个刀口，可鲁来俺波罗哟，可鲁这的俺你妈切的个小铺个位哟。愿神祝福各位。个啥说个么大我问点里他我不拿拉比嘞。谢谢你。我不讲谢谢牧师。